بهاتنا دم سالا جژنا رمضانێک و دبا ئێشە و بارە گران لەسەر ملێ وڵاتیان نرخên پێویستیên jiyanê pir bilind dibûn cilûberg û yek ji wan pêwîstiyan ku îsal biradeyeke pir bilind xwe didanîşandan cudayî di navîna nirxên îsal û salên borî de pir bû. قدمی هاتنه سوکه مغرات هزار کو خراب کردن جاری من هزار و کبون 4000 5000 مجواره دکریم چون مالی فيكي عيدي مد 3000 دكريم چون مالی نها مد 2000 و کنه اجلاج وار بكرم 20000 درهم ناكل فيكي عيدي بكرم 6000 درهم ناكل يعني اسعار مو تشكيلي بجم دولار هنا والله من دولارات ما دولار مرتين ام بري سوري ددن ان شاء الله قيمه دولار هيا پێویستیە بازرگانیان bi cilûbergan dikir ku bazirganiyên komfiroş ên li Heleb û Şamê nirxên wan alavên xwe bilind bikin ku ew jî di babarek giran li ser milê belengazan. Sebebê es'ar ku giranin bi rastî ino îro rê girtîne û istehkam heyeş qibelê ticarê Şamê û yê Helebê bi rastî gavat bîn ino da ji mer lazim a اسعارنا السياحي بدنا مجبور زانا محتاجن وسبب كي ديجي هي انه اسعار شحنينا شحنا طياري قرانا شحنا بري قرانا وسببات ديجي جيب راستي ام سروات صعب نقين نقول لك بضاعتي نقو بضاعتي جانا مثلا نقو قماشه نفسها بضاعتي اكثر شيء بضاعتها مثل شحني دتشي براستي قال لك جانا حمود شي سر حسابي معها هنجوان بازرگانیان ناراضی بوون خو دیار دکرین سبارتی کرین و فروشتنه نينا ريغرتينا جاري قطع بانتروم 1000 رقيبو ب 1200 رقيبو مدة ب 1500 رقيب باش بالنهاية بقطع بانتروم شو 1500 بهايا وبرجينين وموسم بعالم رينينا ونبي عالم يجي شوي زربا ملاطيما دور پێشکردن مەسروف ئاواگوهستنê bilindbûna nirxên dolarên Emerîkî beramberî lêreya Sûrî û tematiya hin bazirganiyan dibû sedemek sereke ji bihabûna cilûbergan nexasim dibûne û cejnan de û ew dibû barek mezin li ser milê malbatên belengazan. Berzan Hesên Girkê Legê Ar